imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Nakloń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, słowami psalmu rozpoczynamy nasz udział w obecnej Eucharystii. Kierując się naszym powołaniem, chrześcijańskim powołaniem do świętości, chcemy dziękować Bogu Wszechmogącemu za otrzymane dary łaski, za przeżyte dni w naszym życiu, przepraszać za wszelkie nasze zaniedbania, słabości i prosić o dalsze Boże błogosławieństwo dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej parafialnej wspólnoty, dla mieszkańców naszego miasta i dla wszystkich ludzi, abyśmy trwali w jedności, zgodzie, poszanowaniu. Ogarniamy swoją modlitwą wszystkich ludzi chorych, cierpiących. Błagamy Boga o łaskę świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych i modlimy się za wszystkich powołanych z naszej parafii, z naszych rodzin również. I polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, zmarłego księdza Józefa, zmarłych kapłanów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Podczas obecnej Eucharystii w szczególny sposób pragniemy modlić się i polecać Bożemu miłosierdziu zmarłą Irynę Biercewicz, wszystkich zmarłych z rodziny Biercewicz i Mingielewicz, wypraszając dla nich łaskę oglądania Bożego oblicza w niebie. I także pragniemy modlić się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary łaski, za przeżyte lata, od Leonida Grygorowicz z prośbą dla niego i dla jego rodziny o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Panny Maryi i dary Ducha Świętego na co dzień dla niego i dla jego bliskich. A na początku tej mszy świętej, aby nasz udział w niej był godny i owocny, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, a uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący i wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen.
Módlmy Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan duszewny, zarządcy pałacu. Gdy strącę Cię z Twego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go Twoją tuniką, przypaszę go Twoim pasem, Twoją władzę oddam Jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położył klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiją go jakokolwiek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swego Ojca. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto Słowo Boże.
Пан з вами. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za któregoś z proroków. Zapytał ich Jezus, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Хто для мяне Езус Христос, парафразуючы словы сённяшняга святога Евангелія, паважаныя браты і сёстры, Езус Христос, напэўна, кіруе гэтае пытанне рытарычнае да кожнага чалавека, не толькі веруючага. Бо кожны з нас чалавек, створаны па вобразу і падабенству самога Бога. Пагэтаму гэта ўсё садзейнічае таму, што, напэўна, чалавек у сваім жыцці ставіць для сябе пэўныя пытанні, хто для мяне з'яўляецца аўтарытэтам, хто мяне матывуе да цнатлівага, добрага і годнага жыцця, што мне дапамагае ў жыцці змагацца з маімі слабасцямі, грахамі, станавіцца перад сабою праўдзе. Гэта ўсё тое, браты і сёстры, што менавіта і звязана з асобай Езуса Хрыста. І мы, падыходзячы да асобы Езуса Хрыста, не разглядаем толькі яго як якісьці маральны аўтарытэт, чи чалавека, который калісьці жыў некалькі стагоддзяў таму назад. Але, браты і сёстры, падыходзім найперш да гэтай усёй справы, которая называецца добрай навіной аб збаўленні. Тое, што Езус Христос сваім жыццём, словамі, дзеяннямі рэалізаваў. Напэўна, браты і сёстры, так як мы прыпамінаем спачатку публічнай дзейнасці Езуса Хрыста, вельмі шмат людзей у тым моманце прабывала разам з Езусам Христом з розных прычынаў. Хтосьці быў сведкам альбо сам дасведчыў цудоўнага аздараўлення, меў якуюсьці слабасць фізічную, духоўную, альбо быў зняволены злым духам, і Езус Христос вызваляў чалавека з гэтай няволі, з гэтых слабасцей. І гэта спрыяла таму, што гэтыя людзі, як мы памятаем, былі разам з ім, хадзілі нават, некаторыя публічна дэкларавалі аб тым, што хочуць быць разам з Езусам Христом, абвяшчаць таксама сваім жыццём Божае Евангелія. Хтосьці прабываў з Езусам Христом, бо быў сведкам цудоўнага размнажэння хлеба. Можа, гэта такі кансупцыйны падыход быў, але тым не менш ён таксама прысутнічаў. Калі чалавек адкрываў, што варта быць з Езусам Христом, бо ён таксама мне дапаможа заспакоіць мой голад, вырашыць гэтыя бытавыя якіясьці справы нават і так. Хтосьці быў з Езусам Христом, браты і сёстры, бо вельмі часта адбываліся тыя дыялогі, так далікатна кажучы, дыскусіі з так званай элітай тога часу, з прадстаўнікамі юдаізму, фарысеі, таксама садукеі, іншыя таксама групы рэлігійныя, которые, напэўна, звярталіся да Езуса з Христом
з пэўнымі правакацыйнымі пытаннямі. І гэтыя дыскусіі адбываліся таксама, прыцягвалі многіх людзей. Як гэта ўсё адбывалася, як Езус Христус будзе адказваць. Вядома, той час быў назначаны тым, што не было гэтых мас-медыяльных сродкаў, не было тэлебачання, не было іншых магчымасцей. І чалавек, удзельнічаючы ў гэтых дыскусіях, так заспакойваў свой час. Хтосьці прабываў разам з Езусам, бо сапраўды бачыў, што ён абвяшчае навіну аб збаўленні. Гэтая навіна, напэўна, з'яўляецца чымсьці важным, неабходным у іх жыцці, матывуе іх да добрага жыцця. Браты і сёстры, падсумоўваючы тое, што мы зазначылі, розныя былі інтэнцыі прабывання разам з Езусам Христом. І Езус Христус в сённяшнім святым Євангеліі, звяртаючыся да сваіх вучняў, да апосталаў, яшчэ раз перадусім хацеў, каб кожны чалавек змог адказаць для сябе, дык кім сапраўды для мяне з'яўляецца Езус Христус? Ці толькі тым, который заспакойвае голад, ці толькі той, который заспакойвае мой час, ці той, который павінен вырашаць маі слабасці і праблемы, ці сапраўды Езус Христус, добрая навіна аб збаўленні, матывуе да мяне дастатлівага жыцця, дапамагае мне вызваляцца з няволі зла і граху. І так, як мы заўважылі на самым пачатку, гэта тое пытанне, которое актуальнае для кожнага чалавека, і святара, і светскага чалавека, і біскупа, кім для мяне з'яўляецца Езус Христус. Можа таксама адбывацца ў нашым жыцці, калі чалавек заавансаваны ў хрысціянства, Езус Христус для мяне хтосьці далёкі, незразумелы. Можа гэта толькі той маральны аўтарытэт, да которага я звяртаюся ў пэўных момантах свайго жыцця. Можа, ввогуле для мяне гэта гістарычная асоба, которая жыла больш за 2000 гадоў назад, і так фактычна нічога не змяняе ў маім жыцці. Браты і сёстры, Езус Христус таксама прыпамінае нам, што гэта не з'яўляецца чымсьці злым. Калі чалавек звяртаецца да Езуса з пэўнымі сваімі малітоўнымі інтэнцыямі, каб вырашыць, каб, напэўна, Езус Христус дапамог, не з'яўляецца чымсьці злым, што Езус Христус лічыцца ў жыцці чалавека той гістарычнай і важнай асобай. Але, браты і сёстры, пан Езус прыпамінае, каб менавіта такі падыход не стаўся адзіным, што я толькі бачу асобу Езуса Христа, калі мне яна адпавядае, калі мне яна патрэбная, а калі Езус Христус праз навучанне, праз сваю асобу ставіць для мяне канкрэтныя заданні, чалавек папросту аддаляецца ад яго. Паважаныя браты і сёстры, далей таксама мы будзем разважаць у святым Євангеліі, як Езус Христус будзе абвяшчаць непасрэдна тую навуку, так званая мова эўхарыстычная, калі чалавек павінен будзе зрабіць высілак, каб зразумець гэта ўсё. Пан Езус тлумачыць гэтыя справы, звязаныя з сакраментам эўхарыстыі, таксама святой камуніяй. І шмат людзей у тым моманце, як мы прыпамінаем, таксама апускала рукі і казала, што гэта цяжкое ўсё, што гэта не для нас, што, можа, іншым разам я буду над гэтымі справамі разважаць. Менавіта, браты і сёстры, такі падыход, калі чалавек на самым пачатку не зробіць для сябе Езуса Хрыста, яго навучаннем, аб чым ён сам казаў, дарогай, праўдай і жыццём, калі гэта ўсё, што Езус Христус абвяшчаў, не будзе актуалізавацца ў маім жыцці праз канкрэтныя дзеянні ці чыны, то раней ці пазней, напэўна, чалавек зможа аддаліцца ад Бога, бо, напэўна, узнікнуць іншыя аўтарытэты, бо, можа, будзе штосьці цікавейшае. Пагэтаму Езус Христус, звяртаючыся з гэтым пытаннем да кожнага з нас, кажа, каб чалавек адказваў на яго не толькі час ад часу, але ў кожным моманце нашага жыцця, асабліва ў тых момантах выпрабавання, у тых момантах рутыны, калі мы прызвычайваемся да пэўных духоўных практык, звяртаючыся да Божага Слова, молячыся, таксама да Духа Святога мы просім, каб асоба Езуса Хрыста, яго навучанне заўсёды чынна і кожны дзень адлюстроўвалася ў нашым штодзённым жыцці, каб мы знаходзілі таксама матывацыю, каб змагацца і далей з нашымі грахамі і слабасцямі, каб верна трываць у пастановах і ў такі спосаб абвяшчаць Божае Євангеліе аб тым, што Езус Христус для мяне з'яўляецца збаўцай. Паважаныя браты і сёстры, няхай Божае Слова і сённяшняя наша малітва успамагаюць нас, нашыя сем'і, у верным выкананні добрай навіны аб збаўленні. Няхай гэта ўсё прычыняецца да нашай штодзённай святасці, да нашага цнатлівага жыцця і нашага вечнага збаўлення.
Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych. Dziękując Bogu za dar Kościoła, módlmy się do Niego w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość dla społeczności wierzących, jaką jest Kościół. Ciebie prosimy. Módlmy się o odwagę w wyznawaniu przynależności do Boga dla każdego z nas i dla naszych bliskich. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój wieczny dla świętej pamięci zmarłej Iryny Biercewicz, dla wszystkich zmarłych z rodziny Biercewicz i Mingielewicz i wszystkich zmarłych sług Kościoła Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za utrzymane dary łaski, za przeżyte lata od Leonida Grygorowicz z prośbą dla niego i dla całej jego rodziny o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę świętej rodziny dla niego i dla jego bliskich i dary Ducha Świętego na co dzień. Ciebie prosimy. Módlmy się o umiłowanie przez każdego z nas, przez wszystkich ludzi naszej parafii, naszego kraju, nauki Jezusa Chrystusa i czynne wcielenie jej w nasze życie. Ciebie prosimy. Panie Boże, Twój Syn zbudował swój Kościół na opoce Piotrowej. Racz nas przeniknąć wiarą, podobną do wiary apostolów i daj nam radość płynącą z przynależności do Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Ofiara z rąk Twoich, na cześć i chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz.
Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarą Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. За правдоугодне то и справедливое для нас збагавенне, абысь мы Тобе складали день к чинению, и Тебе выхваляли. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a z martwych wstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pana Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twą. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żaluję same złości.
Módlmy Boże miłosierny, przywróć nam pełne zdrowie duszy i ciała, i tak nas przemień swoją łaską wspiera, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać, przez Chrystusa Pana naszego. Оголошення парафіяльне. Переживаємо, брати і сестри, 21-ю звичайну неділю, сьогоднішні ахвяри, які збираються у костьолах, призначені на потреби Гродзенської дієцезії. На гэтым тыдні 24-го у панядзелак будем переживать свята святого Барталомея Апостола. 25-го у аўторак успамін святого Юзефа Каласанса і у парафіі у мікрараёне Індустрыяльны, адпуст парафіяльны, пачатак у 18:00. 26-го у сераду успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Чэнстахоўскай, абраз которой знаходіцца ў нас у касцёле, і праз яе заступніцтва ў асаблівы спосаб будзем маліцца за нашу парафіяльную супольнасць. 27-го у чацвер успамін святой Монікі і 28-го у пятніцу успамін святого Аўгустына, біскупа і доктара касцёла. І 29-го у суботу успамін мучаніцтва святого Яна Хрысціцеля. Такія парафіяльныя аб'явы на гэты тыдзень. Усім вам, браты і сёстры, сардэчна дзякуем за супольную малітву, а таксама дзякуем за ахвяры, за дапамогу для касцёла, за кветкі, за уборку касцёла, таксама дзякуем для службы алтара, для міністрантаў, для хору касцельнага, для кожнага з вас яшчэ раз за ваше сведчанне веры. Няхай добры і всемагутны Бог благаславіць для вас і вашых родных. Для Леаніда Грыгаровіч заказы дня нараджэння таксама складаем сардэчныя пажаданні, жадаем моцнага здароўя, Божых ласк для вас, для вашай сям'і і заступніцтва святых апекуноў. Цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Памолімся літанне да Найсвяцейшай Панны Марыі. Пан Езус нас благаславіць, каб гэты дзень і тыдзень перажываць для Божай хвалы і таксама для уласнай святасці. Кирье элейсон. Христе, услышь нас. Ойче з неба Боже, Сыну Откупителю свята Боже, Духу Свенты Боже, Свента Тройцу Єдиний Боже, Свента Марио, Свента Божа Родителько, Свента Панно над паннами, Матко Христосова, Матко Костьола, Матко ласки Божої, Матко Нескаляна, Матко Найчистша, Матко Дівіча, Матко Ненарушона, Матко Наймільша, Матко Przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Matko Miłosierdzia, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wslawiona, Panno Można, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości, Przyczyno naszej radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku chwalebny, Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieża z kości słoniowej, domie złoty, arko przymierza, bramo niebieska, gwiazdo zaranna, uzdrowienia chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, królowo apostolów, królowo męczenników, królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, królowo różańca świętego, królowo rodzin, królowo pokoju, królowo całego świata, baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, baranku Boży, który gladzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obroną módlmy się, Boże nasz Ojcze, oświeć nasze serce światłem wiary, rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i w prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.